Ponovo Miha u TV. Danas ću vam pokazati kako baciti mapu Minecraft. Samo treba uključiti vaš internet i pišite MINECRAFT MAPS Maps. To napišite sve. Minecraft Maps. I uključite ga. Uključite Minecraft Maps. I ovo će da se uključe i će da stegnete ovdje. Barate koja hoćete mape, horror, evo, parkour, evo ja sam brozam parkour i evo parkour mapiće i kad ćete da gi skinete, ćete da gi izbacite na vaš ekran i će da idete u ovo run abedata .minecraft i barate se savez. Ovo savez uključite i tu to uključite ovo ti knjigice što ćete imate i ćete ga uključite i kad ćete ga uključite i sve papke što gi ima tamo ćete gi prefrliti evo ovako. Ovo papka, sve papke što će ima ovdje, samo ne najgornije, gdje pišu tačka. Ta ne papkica, samo ova papkica ili više što će da ima, samo ta papkica uzmećete ovako i tu će da prefrlite u papkica. Isključili smo na grešku. U ovu papkicu, ta papkica ubacite i kad će da ubacite, ovo možete slobodno da isključite i uključite Minecraft. I tu će da stanete i idete najdole i mapa će da bude tu. Evo. I to je to ljudi za ovog videa. Vidimo se uskoro. Ćao!